Goeiedag agterkykers. Ons is dankbaar dat ons vandag hier in gesonde, lewendige lywe by kan sit en saam bespreek die inhoud van die koerant aangaande godsdienstige saak op hierdie program Godsdiens en die Koerante. Ons saai uit op Homebase TV vanuit die Kaap. Ons is dankbaar dat u by ons ingeskakel is. U kan hierdie program ook kry deur middel van streaming. U tik net in homebasetv.org. Dan kan jy hom kry 24 ure 'n dag. Jy kan hom ook kry deur satellietskottel as jy dekodeerder het. Natuurlik ook op YouTube. Hierdie program is gereeld op YouTube wat daar ook beskikbaar is. Nou ja, vandag het ons weer hier so by ons Regat. Hallo. Ja, ek is bly jy is hier, man. Lekker om hier te wees. Ja. Die son skyn lekker, né? Jy kan voel, dit is nou Ek regtig. kan voel die weer het gedraai, dis nou. Ja, want hierdie kamer is gewoonlik redelik koel. Jy weet, Ja, maar ja. vandag is dit nou net lekker, hy koel nie. Ja, nee, ons is nou bly die winter is verby, oom. Ja, ja. Ja. Wat het oom daar vir ons vandag? Ek het om mee te begin iets oor IRSA. Okay. Dis nou IRSA. Ek moet vir die kykers vra, waarvoor staan IRSA? Hulle antwoord, jy moet antwoord, waarvoor staan IRSA? Is dit die Instituut van Reformatie in Suid-Afrika? Dit is reg, ja nee, dit is Ferdy Mulder se instituut, waar hy wil dus terugkeer na die reformatoriese beginsels, van terug na die Bybel, wat baie goed is. Die konferensie is mos nou, komende donderdag, vrydag en saterdag. Jy het gesê, jy het klaar betaal, né? Ja, nee, ons gaan. Ja, net jy gaan baie vriende daar maak en sovoorts. 'n Party van my ou vriende kan nie kom nie, ek weet hierdie professor Johan Jansen van der Rensburg sê nie, hy's besig, hy appelleer weer teen die bevinding dat die moderator van die NG Kerk is nie skuldig nie. Okay. Nou ek sê vir my sommer gaan en nou sit in 'n boek skrywe, want almal skryf mos 'n boek en wat hy die beginsels van hierdie kwessie is baie belangrik. Want soos wat ek die koerante verstaan het, hulle gesê wel of die ondersoekkomitee, die TUG-komitee het gesê, maar die moderator is onskuldig want hy het dit gesê op 'n radioprogram. Hy het dit nie gesê as 'n amptelike dokument nie. Wat 'n nonsens is dit nou? As jy dit gesê het, jy dit gesê. Ja. En blijkbaar het hy veral die punt daar probeer maak dat een kan die hemel inkom, dit is nie net een weg nie. En dit is 'n baie groot bekommernis vir baie van die teoloë. Nou in elk geval, soos hierdie video nou, gaan ons net vir die stukkie speel, hy's 12 minute lank, as jy wil kyk al die boeke wat daar beskikbaar is, vra, dan stuur ek hierdie video aan vir u. Ons gaan speel hier so 4 minute en 10 sekondes, dan gaan ons hom stop, dan het jy genoeg gehad. En as jy nog nie bespreek het nie, dis nie te laat om nog te kom nie. Vlieg af, 'n hele paar mense vlieg af uit Transvaal uit daar, en plaaslike mense kom soos, kyk en geniet wat hulle sê. My Afrikaanse Christen vriende in Suid-Afrika, ek het die voorreg om IRSA se 2025 boeke vandag met jou bietjie te deel voor ons konferensie. As jy nie kan konferensie toe kom nie, dan kan jy na die tyd jou naam op 'n lys sit. Ons gaan vir jou die e-pos gee, die webtuiste, as jy van die boeke wil bestel. Dis nie gewaarborg dat jy dit gaan kry nie, ons het nie baie groot opgawes vir die eerste drukke nie, maar ek wil tog vir jou vandag bietjie 'n inleiding gee oor al die boeke wat die Here ons mee gehelp het om hierdie jaar gepubliseer te kry. Kom ek haal hulle uit die boks, dan gaan ek die boks afhaal, en om daar sit, loof die Here. Hier is 10 boeke, en laat ek dadelik sê, ons was 'n spannetjie, en ek dank die Here vir die span wat saam gewerk het aan hierdie boeke. Hulle gaan almal by die konferensie wees. As jy nog kan registreer vir die konferensie, ons het 'n paar daggies oor, registreer kom. As jy boeke daar kom koop, gaan jy nie posgeld betaal nie, so jy is so welkom by die konferensie. Nou goed, ek wil elk van hierdie boeke net so bietjie met jou deel, so bietjie verduidelik van die boeke, en dan kan jy ook 'n besluit neem oor watter boeke wil jy hierdie jaar
aanskaf. Miskien vir Kersgeskenke, miskien vir vriende, miskien vir 'n dominee, vir iemand wat jy weet wat aangeraak kan word deur hierdie boeke. Nou goed, ek het 2 kameras vandag, so as ek die boeke bietjie gaan oopmaak met jou deel, dan gaan ek dit op die ander kamera sit dat jy so bietjie nader kan sien van die boeke. Kom ons begin met die boek van Martin Halt. Hierdie boek is in Engels. Dis 18 of 19 hoofstukke en hierdie is deel van ons reeks. Onthou jy die eerste jaar BBK Tutio Soga, hierdie is Martin Halt. Hy's 'n gereformeerde baptis gewees. En as jy Afrikaans is en in Pretoria is, dan het jy waarskynlik die naam Martin Halt al gehoor. Hy het by die Bybelskool by Lynnwood Rift vir baie jare Romeine aangebied. En voordat ek by hom kom, dan noem ek dit sommer gou-gou. Hier is die Romeine daar wat hy gedoen het. Wat hy deur die hele Romeine in 'n dag gaan. En hierdie praatjies van hom het ons verwerk in 'n handleiding. As jy Romeine deurwerk, kan jy hierdie boekie saam deurlees. So, hy's so 50 bladsye en baie lekker maklik om deur te werk. En ek sou sê omtrent so 5 bladsye per hoofstuk. En dit werk heerlik om dit saam met elke hoofstuk deur te gaan. En Martin Halt gaan hier met al sy ervaring in die lewe, gaan hy voorbeelde gebruik wat die hoofstukke illustreer. Ek weet van getuienisse van mense wat by daardie Romeine daar tot bekering gekom het deur Martin se oorsig van hierdie boekie. Nou kom ons gaan terug na Martin Halt se boek. Hierdie is nie 'n biografie nie, daar was 'n biografie al gedoen. Hierdie is om meer van sy primêre werk te publiseer. En soos met die vorige boeke, het ons 'n inleiding waar ons dit toepas op vandag en dan van sy primêre bronne, preke en hoofstukke wat hy geskryf het ensovoorts. Ek dink vir Afrikaanse Christene wil ek 2 hoofstukkies net uitlig uit hierdie boek wat vir jou relevant gaan wees. In die jaar 2001 was daar NG professore en hervormers wat Christus se plaasvervangende soendoodoffer, ons noem dit in Engels penal substitution, by tikkies ontken het. Dit was ook die tyd van die nuwe hervormers. En Martin Halt het in die publiek hulle ernstig aangevat en gesê dis dwaalleer wat hulle mee besig is. En ons het 'n hoofstuk daaroor in hierdie boek, dis die hoofstuk Jesus our substitute, en dit is op bladsy 133. Ek wil net gou vir jou so 1 of 2 stukkies daar wys. Hier is die hoofstuk, en wat interessant is, hier is nou professor Jolanda Dreyer, en hier het ons direkte aanhalings uit artikels, voordragte, wat jy dan die primêre bronne by jou sal kan hê. Hier het ons professor Julian Miller byvoorbeeld. En toe het ons nog gaan kry, byvoorbeeld, hier was John Dominic Crossan van die Jesus Seminar, en hier het ons nog teoloë ontdek. Hier was Dr. Gerda de Villiers, wat hier ook Christus se soendoodoffer verwerp, Genesis 3, die sondeval, en hier is ook 'n meer onlangse teoloog, professor Jolanda. Nou ja, tot daar. Soos hierdie Dr. Ferdy Mulder bring boeke uit wat dwaalleer beveg. En goed, al die verskillende predikante van verskillende kerkgenootskappe wat dwaalleer beveg, daar bring hulle van hulle leerstellings uit daar. So dit is baie, baie inspirerend om daar so te wees. Ja nee, ek dink dit is baie goed. Veral, ek bedoel, daai is vir my 'n baie belangrike punt oor hoe kan jy nie glo in die opstanding van Jesus nie. Vreeslik. Dit is letterlik die fondasie van ons geloof. Ja, Jesus het vir ons kom sterf, hy het vir ons kom verstaan, dit is deel van alles. Om te sê jy's 'n Christen, jy's 'n volgeling van Christus, die lewende Christus wat vir jou kom sterf het. Hoe kan jy dit wil glo nie? As Jesus nie opgestaan het, dan val die hele evangelie plat. Ja, daar is geen verlossing vir ons nie. Daar is geen verlossing nie. Ja. Sure. Ons het hierso ook 'n video hierso van 'n oomie daar uit Natal uit. Ken oom hierdie oom? Ja, nee, is 'n baie inspirerende oomie daar. Hy het al baie mense tot bekering gebring en nader aan die Here gelei. Ek sal nie sê ek stem altyd met alles saam wat hy sê nie, maar hy doen 'n baie belangrike werk om mense 'n paar stappies en tree aan die Here nader te bring en baie laat hulle 'n bekering ondergaan en
'n verkeerde weg omdraai. Dis goed, dis goed. Kom ons kyk na hierdie video. I greet you in Jesus' precious name. As I talk to you now, we are approximately 3 weeks away from the 1st of November. And that is where we are going to see something that I don't think Cape Town has ever seen before. We are going to see tens of thousands of young men, old men, grown-up boys coming together to seek the Lord, because there is a serious problem in the Cape Flats. It makes me want to cry. It makes me want to weep. 2 days ago, we had a phone call that a young boy this size had been shot dead in the crossfire of a gang war. Unacceptable in Jesus' name. Unacceptable. It's got to stop, and it's going to stop. I want to challenge every single man, woman, and child that is listening to me now. Do not rest until you have told your neighbors, you have told people in the shops, in the schools, in the workplace, that on the 1st of November, at approximately 2 o'clock, we are going to meet with God. We are going to come together. I'm talking to every man in South Africa. Yes, it's a Mighty Men event. We are calling men from all over. And I know that there are faithful men that will come all the way from the Limpopo province to be there that day, so that God can intervene in the slaughter of human life, which is unacceptable. I'm challenging you now. Please do not rest until you have invited at least 10 people. Why? Because that's how critical it is. We have been there before. You know me. We have been to Mitchell's Plain. We have prayed for rain when people thought we were mad. It was out of season, if you remember. In the middle of the meeting, what happened? It started pouring with rain. I am pleading with you now to hear the word of the Lord. If my people who are called by my name, that's the Christians, if my people who are called by my name will humble themselves, we're going to get on our knees and seek my face and turn from their wicked ways, the end of gangsterism, and seek my face, I will hear from heaven. I will forgive their sins, and I will heal the Cape Flats. I will see you there. I'll be there early, and I cannot wait. Jesus bless you. Goodbye. Interessant, né? Wel, hierdie oomie doen 'n groot werk, of ek met alles saamstem of nie, maak nie saak nie, maar daar's die vrugte op sy werk, en mense draai om, en hulle gaan nader na die Here, en daarvoor is ek baie dankbaar vir hom, en mense soos hy moet ondersteun word. Definitief, ja. Jong, om nou te gaan waar ons laas keer afgesluit het, ons het laas keer so halfpad deur 'n brug ook afgesluit daar, wil ek nou aangaan, en ons het laas afgesluit uit 'n berig uit 'n Joy magazine, Joy tydskrif, waar hulle praat oor CRL. Ja. Nou, die kykers moet onthou, CRL staan vir 'n lang naam, dit is die Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities. Dis 'n mondvol. Dis 'n mondvol, nou, mense onthou dit nie eintlik te maklik nie. Maar nou sê hulle, ja, maar it's not protecting anymore, it's now enforcing. So daar's nou 'n groot debat, ons het dit laas keer ingelei daar, en ons kyk nou 'n bietjie verder wat dit sê, en wat is die verdere implikasies daarvan hier. Nou wat nie van praat, die groot ding is, dat hulle het nou hierso 'n tipe van 'n subkomitee aangestel, om nou 'n klomp werk te doen, en dit is waar almal bang is, daar 'n groot gevaar lê. Maar kom ek lees hier presies, kan ons kyk wat hulle sê. Section 22 CRL Committee, dit is nou die committee wat hulle nou daar aangestel het. On Thursday, 2 October, the CRL Rights Commission launched its Section 22 Committee for the Christian sector at the Rima Bible Church from 10 to 1 o'clock. Ek het altyd 'n vraag, hulle moet sulke dinge om meer op 'n neutrale grond te begin, want die
is maar 'n kerk wat die staat maar baie ondersteun. Al die staatspresidente kom daar en Zuma kom daar en almal kom daar, dan het ek so 'n vraaggie as hulle nou so die kerk met die staat wil meng daar. Hulle kry miskien goeie tiendes van die staat af. Ja. Okay, nou sê dit hierso, the primary objective, luister nou mooi, prime objective of this launch was to appoint members to a committee that would in essence oversee and regulate the church. Dis waarvoor dit man is, regulation of the church. According to the CRL, the commission would confer responsibility for promoting integrity, respect and accountability within religious communities. Dit klink goed. Dit klink baie mooi, ja, klink baie positief, né? In reality, sê hulle nou, in reality, the establishment of this committee was simply about control and regulation of the church. Sê maar pas op, wag bietjie, né? What was extremely concerning about this launch were the following factors. En dan gaan dit aan, dan sê dit hier so punt 1. The CRL's dismissal of COGTA's previous decision to not be involved in the regulation of the church. Ja, soos hierso draai die CRL nou om. Hulle het voorheen gesê nie, hulle gaan nie die kerk reguleer nie, nou begin hulle weer met die proses. Daar's 'n verskil tussen regulation en promotion. Ja. Dan is hulle daar so om mense te leer wat is integriteit en alle tipe van dinge. Dan is dit wonderlik. Ja. Maar jy kan nie reguleer nie. The CRL's dismissal of the recommendation made by COGTA advocating for the self-regulation of the church that was to be led by the church. Ja, jy sien, self-regulation, die kerke moet op hulle eie kyk, laat daar meer transparency is ensovoorts. En die ding is, daar is 'n verskil tussen jou normale kerkinstansies. Daar's klomp verskillende protestante kerke en dan kyk jy ook na die katolieke kerk. En elke instansie, daar's net een random kerk ergens nie. Dis normaalweg is al honderde, as selfs duisende kerke is en almal val onder 'n sekere konferensie of gesagsstruktuur soos dit om sê, so en hulle reguleer mekaar. Ja. So hulle sien hoe maar hierdie predikant iets gedoen wat ook al. Ons sien nou 'n NG Kerk, natuurlik waar dit 'n bietjie van 'n probleme veroorsaak, maar oor die algemeen is daar hulle reguleer hulle self. Automate, ja. So die probleem wat hier begin het was met kerke wat oppop. Ja. En as dit nou 'n profeet Nie bestaande kerke nie, maar sommer hierdie valse profete. En dis normaalweg die tipe kerke wat oppop om geld te maak. Want hulle maak geld uit die mense uit. Hier in Kraaifontein, hier in Durbanville, Parow, hier's 'n paar van hulle wat ek van weet. Hulle begin net hulle vertel een of ander storie en die mense glo hulle en hulle maak geld soos bossies. En dit is hulle wat die probleem is. Presies. En dan gaan dit aan punt 3. The manner in which the committee 22 process was held was undemocratic, shrouded in secrecy and void of all transparency or legitimacy. Ja, soos hulle sê, die aanstelling van hierdie komitee was nie heeltemal kosher nie, né? Dan gaan hy aan en sê punt 4. The fact that those who were pre-selected and invited by the CRL had no clear mandate from the body of Christ in general and are unknown to most believers. Soos hulle is aangestel, hulle is nie deur die kerkgroeperinge daar geplaas nie. So hulle punt 5. Selected invitees appear to be only those who had previously supported the CRL effort. So hulle kry nou almal wat hulle ondersteun het om nou te kom en betrokke te raak daar. Dan punt 6. Major organizations such as FORSA, Freedom of Religion South Africa, IFCC, and other key organizations that had been involved in a state regulation were left out of the process. This demonstrates that this was nothing but a sham that was merely intended to get individuals who would rubber stamp the overall CRL agenda of state regulation. Dis 'n baie goeie punt, want toe kom hulle nie die mense gekontak nie. Ja, as jy dan nou 'n raadgewende plek wil kry 'n verskeidenheid van menings, nie net diegene wat jou daarso so ondersteun nie. En dan as mens nou kyk hierson na wie is hierdie lede van hierdie CRL 22 komitee, dan sê hulle hierso, en dit is feitelik, ek wil lees want dit is feitelik almal onbekende mense hierso. Nommer 1, Chairperson Professor Reverend Musa Kulekani Zulu. Punt 2,
Council of African Independent Churches, Reverend Gift Mwerani. Nommer 3, Eboleni Nazareth Baptist Church. En daar is sommer 5 mense. Mr. Nkwana, Reverend Jelle, Reverend Mabata, Reverend Zama, Reverend Ibedea. Dan organizations. The Gauteng Shembe Nazareth Baptist Church, Nkosi Shembe. Dan die Gunjezina Nazareth Baptist Church, Reverend Mslongo en Thabo Sambothi. Dan die Moral Regeneration Movement. Ek het nog nie van hulle Die eerste keer dat ek van hulle gehoor nie, hoor. Nate Masibuku. Dan die Rima Bible Church. Okay, die ken ons. Pastor Joshua McCauley. Dis nou die seun daarvan, Ray McCauley, né? Dan die South African Council of Churches. Daar's nou een bekende, né? Reverend Oscar Matlala. Dan St. Ignatius Zion Christian Church. Mr. Piet Leganiani en Reverend Teka. Dan 7. Evangelical Alliance SA. Reverend Dr. John Maloma. Ons gaan hom toe terugkom nou, daar is 'n belangrike ene daarin. 8. Great Commission Western Cape. Apostle Makili. Ek ken ook nie daar die Great Commission nie. Dan Zembelini Nazareth Baptist Church. Mufundisi Solomisa Temba Bezana. Dan 10. Zion Christian Church, ZCC Professor Mosia. Call to action, let the body of Christ arise to let us pray. Number 1, pray that the appointment will not divide the church and bring strife and disunity. Dan gaan aan sê that the will of God concerning this committee will be done and that any unauthorized or attempted regulation or muzzling of the church will be thwarted. Volgende punt for an opportunity to further engage COGTA to stick to its original agreement of allowing the church to conduct its own method of self-regulation. Ja, soos hierdie Dr. Koop wil self-regulation en nie van 'n staatsaangestelde organisasie nie. Nou is daar prent hierso. Hands off the Church of Jesus Christ. Say no to state regulation daar. Okay. Dit kan gevaarlik word hom. Ja. Dan het ons hierso nou een wat 8 Oktober was, National Christian March, Union Buildings Pretoria. En dan sien ons nou hierso die prentjie wat die mense daarso bymekaar kom en hulle staan op vir die waarheid oom. Hulle maak nou beswaar teen daardie komitee. Hulle maak 'n beswaar, ja, want dit is 'n probleem, dis definitief 'n probleem. Jy kan nie net stil bly nie. Ja. Jy moet iets sê. Ja. En dit wys dit nou hierso se berig. Christians fight back. Hundreds of Christians from diverse churches united in a march to the Union buildings on Wednesday, voicing their opposition to the Council for Religious and Faith-Based Organizations, established of the Section 22 Committee. The protesters claimed that the committee infringed on religious freedom and called for the immediate dismissal of CRL chairperson Thoko Mgozansi Zaluva. They accused Mgozansi Zaluva of enabling government interference in church operations through the CRL and failing to protect the autonomy of the churches. Pastor Makuba of United Fellowship Church, an organizer, addressed the crowd, saying, "We are church defenders and we will not let Christianity die in South Africa. We will protect our heritage and pass it on to our children." She emphasized that the church is under attack and they will take a stand to defend it. He said that the time for silence is over, adding that if we keep silent, we will perish, and that is why today we are marching. And I'd say this undermines. Makuba accused Zaluva of attempting to destroy the church through the Section 22 Committee, a peer review mechanism she believes undermines church autonomy. CRL Deputy Chairperson Prince George Malangu dismissed claims that the committee is bent on infringing on the rights and freedom of Christians. He explained that the committee comprised the religious leaders representing close to 45 million Christians in the country, and that the commission is not even part of it except for the secretariat role. Nou dis waar, jy kan nou sien dis klomp reverends en wat ook al, baie eensydig, ja. Dis die Rema Church, the Nazareth Baptist Church en dan 'n paar ander. Dis al.
Dis nie die enigste kerk wat bestaan in Suid-Afrika. Baie ander groot kerke, ja. Verstaan nie so, hoekom het hulle nie enige van die ander kerke daar, mense wat teenwoordig is? Want die ander mense gaan hulle ondersteun nie. Dis die Hulle probleem. kry net wat hulle ondersteun. Verstaan, so die punt wat hy maak is glad nie geldig nie. Section 22 will go to all the provinces and will engage the religious leaders. It is really a peer review mechanism from our side, he said. He explained that the committee was created to address the needs for handling complaints of abuse from congregants, citing the case of Nigerian televangelist Timothy Omotoso, who faced klomp rape claims and was subsequently acquitted. So die hele ding is, hulle gebruik hierdie tipe van goed, wat, ja, dis erg. Maar soos wat ek laas keer vir hom gesê het, is dat die wet is klaar daar. Ja, die wet is klaar, maar vast. Ons het reeds 'n wet, Ja. as jy die wet breek, Ja. jy het nie nodig vir Dis wat die mense sê wat hulle teestanders is. Ja. Nou wat interessant is wat hulle gesê het by daardie vergadering. En van ons kykers, dankie vir die kykers, het my gestuur daar 'n opname van wat daar gesê is. En hier is net 'n prentjie. Dit sê hierso: just imagine corruption wanting to regulate holiness. Nou, hulle beskou daar CRL as corruption, hè? Non-believers in our God want to regulate us. Ons is baie ontstel daaroor, maar kom ons speel daar so die video, daar kan mense presies sien wat hulle daar te sê het. Let me tell you, the thing that was said, anybody who hears from God, by somebody, I'm a clinical psychologist by profession. Now I'm being told by somebody who does not have a certificate of psychology or of psychiatry, telling me that just because I say I hear from God, I should go to a psychiatric ward. That is an insult and is blasphemous. Hey, you should get angry. Get angry, man. Why do you just keep quiet when somebody is insulting your faith? The book of Jude tells you, contend earnestly for your faith. Contend earnestly for your faith. Do not just sit down. Other people will not allow you to even begin to criticize what they worship. But Christians are easygoing. No wonder why we are where we are right now. Where unbelievers in our God, they want to regulate us. Just imagine. Just imagine. Just imagine corruption wanting to regulate holiness. Why? Come on. Who do they think they are? We have been quiet, not because we don't know the lion in us. Don't go too far. They should never go too far. You want to regulate us? You say we don't hear from our God, and you hear from your dead mother. Everyone in South Africa, everyone in this land is allowed to worship wherever they want to worship. You know, those who go and speak to their dead mothers, they are supposed to be protected and promoted by CRL. Those who hear from God, they are supposed to be protected and promoted by CRL. Dit was nou 'n is goed om te sien ons mense wat daar 'n bietjie Hulle praat. versterk wat ons saak, né? Dis baie passievol. Mooi mens. Nou hierso het ons nou die video waar die voorsitter van die CRL nou selfs dat ons kan hoor wat sy self gesê het. Kom ons luister 'n bietjie daarna. Okay. All religious practitioners must be registered with the Civil Rights Commission through their accredited umbrella organization. So what happens to those who refuse to be registered? It will be an offense to practice without a license. You have to be registered or else you'll go to jail.
Is the CRL the greatest threat to the church in South Africa? Or is what the CRL proposing a threat to the church in South Africa? Yeah, what the CRL is proposing, it's a serious threat to the church. As far as their proposal from whatever they found in their findings, if it's left unattended, it will be equivalent to creating a state religion where you box everybody into a religion. The state tells you how to believe and what to believe, with whom you should practice your religion. Why should ordinary believers or just pastors be concerned about this? Pastors must be concerned about this, because if we leave it unattended, because even mainstream media acts as a catalyst, and they are selling a narrative. And if this narrative is sold and the CRL chairperson gets what she wants and envisions, with her proposal, we are heading for a state religion. This will say now the state must prescribe for citizens what to believe, because we'll have to believe according to umbrella bodies. That umbrella bodies concept is also ill-informed, is even unconstitutional. We've discovered that most of the churches, especially charismatic churches, there are those who genuinely don't know, but there are others who have their own agendas in terms of how do I milk this cow dry. What about Sangomas and their finances? Why don't you regulate that? Was Islam also grilled? All religions the same? Is this an attack on just the churches? Did you look at Sangomas? Did you look at Islam? We looked at Islam, we look at the Jewish religion as well, and to look at what systems they have in place. The issue of traditional healers, we're very firm on it. We've had serious complaints about people who've been asked to cash their pensions and to give it to them. They're going to multiply it by 10 and then they disappear with the money. And how you are you look going at to regulate newspapers. that? What are you proposing for them? We're proposing clampdown of adverts. That's how they get to people. They get to people by promising them all those things you see in the adverts. So our energies are focused on cutting the cord. Once you need word of mouth adverts, you'll go back to the old system that we knew about traditional healers. That you'll be told by someone, hey, that healer is very good, I went there. What are the repercussions if you set up a tent and you profess to be a pastor? I mean, what's going to happen to somebody like that? The amendments we're looking at. Yeah. There will be it will be a criminal offense. Excellent. And will be charged criminally for doing that. Just like a doctor, if you've been struck off the roll or if you're not registered, you can't just wake up and be a doctor. There are systems. So we're saying you will be registered and you will operate under a tight monitoring system, and then if you operate illegally without the license to operate, there are criminal charges following. On that point, Mom, let's say I am on that register and I go to Rhema Church and I see the light and I start doing the work of God and I change and I am this model citizen. What then happens to me when I have a calling to serve in the children's ministry? Are you going to come to me and say, I cannot do that which I believe God has called me to do because there's some register where my name is? We'll definitely do that. Irrespective of your calling, we are a danger to society. Is that not going against what the religion professes to do, which is to allow people to change and become a better version of themselves? Let's educate our people that no one talks to God. Let's just put it as bluntly as all that. If someone says to you, God was talking to me, tell them to go to the psychiatric ward. Is this not a violation of our religious rights? Removing my mother or whatever they do with the bones and putting in another person where my mother was buried is a violation of my cultural rights, because when I go to my mother's grave, I find another body there and I don't know Mkize, where this Mkize is coming from. And I'm like, I'm here for my mother and my mother, is not responding. Let's educate our people that no one talks to God. No one talks to God. No one talks to God. I'm here for my mother and my mother, is not responding. No one talks to God. No one talks to God. Nou ja, wat is jou gevoel nou?
Ek voel maar nog presies dieselfde wat ek nog altyd gevoel het. En hoe is dit? Dit is die mense wil jou vryheid wegvat. Dis die enigste doel wat hulle wil bereik. En interessant is daar, hoekom wil hulle nie ook vir Islam so kontroleer nie? Want hulle weet wat gaan gebeur. Ja, nee. Nou, die ding is, as hulle dit doen met Christene, dan gaan Christene op 'n sekere manier optree, wel meeste Christene. Maar as hulle doen met Islam, dan gaan alles afgebrand word. Ja, maak sommer mense dood. Dit kan baie gevaarlik wees. So hulle sal nie dit doen met Islam nie. Nou ja. In elk geval. Oom, nou op daai, hier is nou 'n mooi spotprentjie wat ons nou mooi kan sien wat hulle wel eintlik wat hulle wil doen. Daarso sien ons nou 'n dominee wat daarso staan, predikant, en hierso is die voorsitter nou. Sy speel nou amper sy poppekas. Poppekas beheer al die kerke, nee, beheer die predikante daar. Ai nee, dis 'n storie. Ja. Jong, daar was nogal 'n reaksie hierop, en dit nogal van die AGS. Okay. Dis nou die IFM, nee, Apostolic Faith Mission, apostoliese geloofsending van Suid-Afrika. En hierdie stuk is geskryf deur Philip Rosenthal. Nogal heel insiggewend, ek het nie hierdie inligting geweet nie. En hy sê so, IFM, dis die AGS, nee, withdraws from TEASA, T-E-A-S-A, today. The Apostolic Faith Mission, IFM-AGS, announced its withdrawal from the Evangelical Alliance of South Africa, TEASA, in protest against it having a representative on the CRL Commission Section 22 Committee on Regulation of Christian Religious Practitioners. En ons het nou net daar gelees uit die jeugartikel uit, en dit is Reverend Dr. John Maloma, wat daar die Evangelical Alliance verteenwoordig. Nou sê dit, TEASA is currently in a messy and complex conflicted position, having given a mandate to support Forza Religious Freedom Campaign, who are in opposition to the CRL Commission proposals to regulation, but in 2 October blindsided its members when the participation was announced on the S22 committee, effectively holding a dual position representing both church and state at the same time, and with that committee seeking to solidify the church-state relationship into law. I would argue this is both unbiblical and contrary to religious freedom protection in our national constitution. Nou hierdie TEASA, moet die mens verstaan, is 'n liggaam wat ontstaan het as teenvoeter vir die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, die Wêreldraad van Kerke. Hulle gevoel hulle is te liberaal en onbybels. En nou voel die AGS, hulle gaan nou en gaan sit nou saam met hierdie mense, en daar word hulle onttrek van die TEASA. Miskien het hulle leierskap verander, en hulle het so 'n bietjie geëvolueer na 'n meer liberale kant toe. Presies, hulle noem dit hier presies daar so gebeur, het verander. Hulle het nou die lig gesien, en 'n liberale lig gesien wat nie goed is nie. Hulle het die duisternis gesien. Ja. TEASA and its predecessors have a positive history, having done a lot of good work in representing evangelicals to government and fostering unity. Nevertheless, the organization has drifted in increasingly concerning manner, accepting money from Scandinavian liberal unbiblical state churches who pressured TEASA on its stand against abortion. Jy sien, TEASA was teen aborsie, maar as jy geld kry en hulle is pro-aborsie, moet jy begin luister wat hulle sê. Jy moet dan jou stem moet jy dan nou verslap en verwater. Financial management problems which put the organization into difficulty for many years. Failure to properly communicate with its members, which led to not everyone being invited to meetings, and thus decisions being made by only those invited. The previous biannual general conference was not properly advertised, for example, to its email list. Focus on Gauteng activities and leadership meetings with other parts of the country being left out.
The ASA was started as an evangelical alternative to the South African Council of Churches, but now seems to have been absorbed as a de facto evangelical department of the SACC, copying the agenda of the SACC. Jy sien die liberales het nou hierdie behoudende organisasie eintlik half geïnfiltreer en half oorgeneem, ons se vlerke neem. En nou het ek sê, die AGS gesê, nee, dis nou die einde van die pad, ons onttrek. The NG Kerk were allowed to join the ASA even though the majority of the denomination are not evangelical and hold compromised positions on the LGBT. Jy sien, kyk nou na daardie punt daar. Hierdie skrywer voel dat die NG Kerk moenie aan hierdie behoudende liggaam behoort nie, want hulle is nie evangelies nie en meeste en hulle is gekompromiteer oor die LGBT situasie. Ja. Maar nou behoort die NG Kerk aan hierdie TEASA en ook aan die wêreldraad van kerke, die South African Alpha Church, soos hy sit op al twee, so nou kan hy mooi daar so teen mekaar afspeel daar. Dan gaan hy aan die son sê, in the past few years, got on board the SACC anti-Israel campaign, jy sien, ja, without a mandate from its members, who would unlikely give such mandate. Pro-Israel members have not been invited to meetings where such decisions were made. Ja, is my baie interessant hoe dat as kerke begin liberale raak, dan raak hulle anti-Israel en pro-Hamas. Ons het nou gesien met die NG Kerk wat sommer R250 gaan gee vir die Palestynë. Dan die verder punt hierso. TEASA name was on the meeting advertising for the tour of Munther Isaac, together with various anti-Israel, unbiblical claimed Christian and Muslim organizations. Munther and Captain denied that Hamas was a terrorist organization. Jy sien, hulle gaan nou, hulle verander hulle siening daar, en jy moet weet, as mense anti-Israel is en pro-Palestynë, dat is klaar 'n groot hakplek daar, né? En het gaan nie net oor anti-die en vir die en wat ook al dit mag wees nie. Al staan jy net neutraal, ja. En jy gaan nie kante kies of enigiets soos dit nie, net om logies te kan sien. Balans te hê daar. Nee, maar net logies te kan sien, luister, dis die feite, dis wat aangaan, en om te sê, dat Hamas is nie 'n terroriste organisasie of groep nie. Ja, dit is 'n bietjie erg. Ek weet eerlikwaar nie hoe jy dit nie kan raak sien nie. Dit is onmoontlik. Ek kan vir oom video's aanstuur, nê, van wat daai mense doen wat jy nie wil sien nie. Dit is iets vreesliks, man. So om te sê hulle is nie terroriste nie, ja, dit mag maar hierdie Munther is 'n Palestyn. As jy Palestyn is, dan gaan jy dit nie maklik sê nie. We gaan het aan, het sê, according to the TEASA constitution, its leader has limited term of office, which is long expired. Ja, nog 'n probleem daar, The Evangelical Fellowship of South Africa used to visit each province every year to hold meetings, and all of its denominational members to consult them and send a quarterly newsletter and hold a biannual general meeting to elect officers and get mandates to undertake campaigns. The early years of TEASA did that, but such had fallen into disarray, and no longer believe TEASA speaks for its members, churches, and organizations. Hy is geïnfiltreer en oorgeneem deur 'n liberale element. En nes in die NG Kerk, né? Soos gelyk. Dan gaan hy aan en sê TEASA Western Cape Committee stopped meeting but started to participate in the Western Cape Ecumenical Fellowship, which is mostly liberal, unbiblical, and even had a female clergy in a rainbow LGBTQ costume at a meeting. In my opinion, evangelicals can't work with such people. En hierso is Philip Rosenthal heeltemal korrek. Maar wat my ook pla is, dat dit is vir al die vroulike dominees, jy sien dit in alle kerke, wat die pro-gay agenda daar bevorder, daar's 'n probleem daarso. Dan sê if members were properly consulted and the organization returned to its proper constitutional process, it is likely it would reverse such positions on Israel and regulation of religion. I've been a past representative of TEASA and on its Western Cape Committee and support the organization in terms of its original purpose and mandate. But it needs to be restored to that. Otherwise, more members will, like the AFM, abandon ship.
We have a crisis. I would like to have him to come back to TIASA and for TIASA to leave the SACC, the Seattle Commission and the BDS campaign, and the Western Cape Ecumenical Fellowship. Those of us who support evangelical unity need to have a serious conversation on the way forward. Philip Rosenthal. Ja, hy is daar van die Christian View Network. As die kykers belangstel, tik in en sluit aan en kry die sirkulêres van Philip Rosenthal. Dis baie insiggewend en altyd leersaam wat hy daar skryf. Hy is eintlik 'n Jood, maar hy is 'n bekeerde Jood wat Christus aanvaar het daar. Soos hy skryf baie logiese goeie stukke daar. So baie dankie vir daardie perspektief wat daar gegee is. Oom, nou hier op 'n ander noot. Ja. Ons kom 'n bietjie terug na iets waar ons al gesels het. Sê hier so oop tafel by nagmaal bedreig kerk se heiligheid. Ons sien ons nou 'n prentjie daarso van die nagmaal daar wat hulle daarso gehad het. Ons het mos gepraat daarvan vorige keer, né? Die nagmaal is 'n ontmoeting met die lewende Christus, skryf Dominee Pieter de Jager. En hy skryf hierso: die hele gedoe waar moslems en ander gelowiges by die viering van die heilige nagmaal in protestantse kerk en gemeentes betrek word, raak 'n onverkwikkelike strydpunt. Twee gemeentes in die sindale gebied van Wes-Kaap, naamlik Kaapstad Grote Kerk en Hermanus, het die tafel oopgestel vir alle gelowe. Die nagmaal kan beskou word as 'n sentrum waar alle belewennisse van hart en verstand saamkom. Ons kan dit beskou as die ontmoetingsplek met die lewende Christus, waar alle sondes in felheid teenoor die liefde en heiligheid van God openbaar word. Die mees kenmerkende liturgiese handeling in die nagmaal is sekerlik die geloofsbelijdenis van die gemeente. Daar bely ons ook die ruimte waar die gesprek met God en ons gesprek met mekaar as die gelowiges plaasvind. En dit is binne die liggaam van Christus, wat sy kerk is. Buite die kerk is daar geen redding nie vir moslems nie, ook nie vir sangomas, doordokters nie. Ek glo aan een heilige kerk, gegrond op die leer van die apostels. Kan die kerk haar heiligheid werklik nog verder bely wanneer gemeentes deur leiers toegelaat word om selfde geslagverbintenisse binne die liggaam van Christus te sanksioneer? Hoeveel ander verhoudings word nie daardeur geraak nie? Die woorde van credo word nog onbeskaamd deur lidmate bely, maar die krag daarvan word nie geken nie. So 'n paar baie belangrike punte wat hierso aanraak, is dat daar is sekere maniere hoe ons kan uitreik tot mense toe daar buite. Daar's ook verkeerde maniere ook. Maar om net sê die prentjie wat ek kry hierso is baie soos wat ons net oor gesels het, is oor 'n sekere persoon wat mos gegaan het en op die radio gesê dat mense kan op verskillende maniere gered word. En dis self dieselfde tipe prentjie wat hierso uitkom. Dis nie presies, dis nie wat hulle nou gesê het nie, maar dis die prentjie wat jy kry. Presies. Want dis 'n implikasie. Ja. Dan gaan hy aan en sê dosente en teoloë verander al openlik die woorde na eie goeddinke. Ook hulle word nie vasgevat in hulle dwaalleringe dat die maagdelike geboorte van Christus en sy fisieke opstanding uit die dood mites is en ook sy persoon in die Ou Testament nie na vore tree of selfs geken is deur die aardsvaders nie. En ons het net daaroor gepraat. Ja. Sonder instemming met die waarheid van ons belydenis word alle verhoudings skeef getrek binne en buite die kerk. Vergeefs dan ook ons sendingwerk, ons barmhartigheid en hoop op die wederkoms. Jy sien die hele ding. En ek het een keer 'n gesprek gehad 'n paar jaar terug met iemand daaroor, is dat as jy die kerk so wil maak dat mense welkom voel en jy maak die kerk so dat dit lyk soos die wêreld, waartoe bring jy dan die mense? Na social club. Maar verstaan wat ek bedoel? Ja. So want jy verloor jou identiteit en wie jy is. Ja. En jy verander alles in die kerk, die musiek, die manier hoe jy aanbid, alles word verander sodat mense tuis kan voel. Ja. Wat gaan hulle dan kry dit? Hulle net so by die huis bly, hulle kan na 'n party toe gaan. Wat is die verskil nou? Hulle gaan self nie bekeer nie. Hulle gaan nie van hulle sondes ontslaa raak nie. Hulle gaan nie op 'n regte paadjie kom nie. Hulle gaan solank hulle man net lekker voel is okay. Die kerk as jy dan moet hulle lekker voel nie. Die kerk om te bekeer, dan voel jy is by regte pad. Jesus het teenoor die geestelike leiers van sy dag opgemerk: hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. En dis al nou die punt wat ek nou probeer maak het voor dit is dat as jy kerk toe gaan en jy jou eie musiek wil geniet in die kerk. Sê maar ek hou nou van metal en ek wil nou in die kerk hoor.
as ek nou net die woorde van die liedjie verander na Christelike woorde toe, is dit dan fyn? Verstaan, want dit is nou waarop neerkom, is hulle eer my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Dit help nie net ons praat net goeders nie, ek verander die woorde en ek doen dinge op my manier, maar ek doen dit nie op God se manier nie. Wat vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer van gebooie van mense, Matteus 15. Ja nee jong, dis maar 'n storie. Ons sê dankie vir Pieter de Jager. Mens moet die belangrike punte soos hy nou daar doen uitlig, laat mense mooi verstaan, want dit is 'n geweldige verwarring wat nou hier so plaasvind. Hy praat heeltemal korrek daar, laat jy kan nie alles vir almal wees en soos jy genoem het daar almal in, maar dit is die ruimhuisbeginsel daar. Jy verstaan? Nou, wat is die teenoorgestelde, wat gebeur oor see nou daar so ook, en nou, daar raak hulle al hoe ruimer en daar's ook sterk reaksie daarop. En hier is nou 'n brug hierso, Anglicans to be led by a woman for the first time. En dis ek sal nie sê al nie, maar baie van hierdie vroulike teoloë is baie liberaal. Hulle is die mense wat die LGBT agenda dikwels stoor daar, en dis waar die gevaar lê daar. En hulle, hierdie aanstelling, het nog groot repercussies gehad daar. Dit sê so, the Church of England has made history, totaal geskiedenis gemaak, nie belang, by announcing a woman will be the new Archbishop of Canterbury. Archbishop. Dame Sarah Mullally, who was the youngest chief nursing officer for England before becoming the first woman Bishop of London, spoke of a desire to bring hope and healing. Ja, bekwame persoon, maar wat is haar sieninge? The 106th Archbishop of Canterbury will face divisions on issues of theology and sexuality. Her predecessor, Justin Welby, was forced to quit in the wake of a safeguarding scandal, and she pledged to foster a culture of safety and well-being for all. Ons het ons laas keer gepraat oor hom. Ja. So rukkie terug. Ja. The nomination will have reverberations across an Anglican communion which spans 165 countries and 85 million people. The 63-year-old said, "As I respond to the call of Christ to this new ministry, I do so in the same spirit of service to God and to others that has motivated me since I first came to faith as a teenager." At every stage of that journey through my nursing career and Christian ministry, I have learned to listen deeply to people and to God's gentle prompting, to seek to bring people together to find hope and healing. Sir Keir Starmer welcomed the move, saying, "Dame Sarah will play a key role in our national life. I wish her every success and look forward to working together." Nou, daardie is die eerste minister van Engeland, en haar aanstelling moet ook deur die parlement goedgekeur word, want dit is 'n staatskerk daar. En 'n staatskerk is nie 'n goeie ding nie. At Canterbury's Cathedral, she spoke of safeguarding failures. He said, "As a church, we have too often failed to recognize or take seriously the misuse of power in all of its forms. As Archbishop, my commitment will be to ensure that we continue to listen to survivors, care for the vulnerable, and foster care of safety and well-being. This will not be easy. Our history of safeguarding failures has left a legacy of deep harm and mistrust, and we must all be willing to have a light shone on our actions regarding of our role in the church." Dit klink baie goed. Ja, nee. Klink alles baie goed. Ons kyk nou maar hoe dit gaan uitdraai. Ja. Dan eindig hy af en sê, "It is over 30 years since the first female priests were ordained, but the role of women is still debated." GAFCON, onthou die naam GAFCON. GAFCON, the international grouping of Anglican conservatives, fumed that the appointment showed Canterbury had relinquished its authority to lead. Nou, en ons het nou so berigte oor en van GAFCON wat baie sterk beswaar maak teen daardie aanstelling daar. Ja, nee. Ons het nou hierso berig. Ja. It says, "So reach SA on appointment of the Archbishop of Canterbury." En hulle is ook 'n groep wat meer konservatief is. Ja, hulle is nou die teenvoeters
teen die liberale Engelse kerk dan. Hulle is eintlik as deel van GAFCON. Die GAFCON is die wat hulle self nou herposisioneer het teen die liberalisme in die Anglikaanse kerk. Nou sê dit hier so, with deep sorrow and concern, we have noted the appointment of the Bishop of London, daarmee Sarah Mullally, as the Archbishop of Canterbury on 3rd October 2025. While the development does not directly affect the Reformed Evangelical Anglican Church of South Africa, soos dit waarvoor Riet staan, Reformed Evangelical Anglican Church of South Africa. We recognize its importance within the wider Anglican community. Rich SA holds a different theological conviction regarding the role of women in a Presbyterian shaped by our understanding of Scripture and long-standing evangelical heritage. Nevertheless, we acknowledge the weight of this appointment and its symbolic significance for many within the communion. We are mindful that the Archbishop of Canterbury serves as a spiritual leader and shepherd of what is often called the Mother Church. Therefore, it is natural that such developments evoke reflection and concern among those who hold to other faiths historic biblical convictions. The Anglican Communion continues to wrestle with questions surrounding faith, order, abuse, and human sexuality, and we pray that ongoing dialogue across provinces will be marked by grace, truth, and a renewed commitment to the authority of God's Word. We continue to pray for the Church of England and a wider Anglican Communion that Christ would be honoured, His Word upheld, and His Gospel proclaimed to every nation. Ja, so dit is nou reeds, dis die konservatiewe tak van GAFCON hier in Suid-Afrika. Nou hierdie ander berig is baie meer volledig en direk, en het sê dat die opskrif is A House Divided. The Anglican Communion's Great Reset. En daar wys dit die GAFCON, Council of Primates, kyk al die mense, daar is 'n groot getal priesters daar so wat betrokke is. Dan sê hy so, in one of the largest schisms in Western Christianity, since Martin Luther launched the Protestant Reformation, the global Christian faith has witnessed a fracture of monumental proportions. Today, October 16, bishops of the Global Fellowship of Confessing Anglicans, known as GAFCON, announced they are cutting all ties with the Anglican community and its historic first among equals, the Archbishop of Canterbury, of what they deem a rejection of biblical authority. They declare themselves to be the true Anglican community. Dus hulle het nou ernstig beswaar gemaak en totaal gebreek met die Anglikaanse kerk daar, en dan sê hulle is die regte Anglikaanse kerk, die ander, die liberales is verkeerd, en hierdie nuwe Archbishop, die dame, is heeltemal te liberaal met al die LGBT sieninge en hulle onttrek nou. Nou hierdie brug is 'n bietjie langer, ons tydjie is eintlik nou klaar. Ek sien die tyd het gevlieg oom. Ek sien sit my groot oë en kyk dat ek moet klaarmaak hier. So ons sal hierdie ene maar klaar lees volgende keer, want dit is 'n groot gebeurtenis hierdie wat hier gebeur het, dat die Anglikaanse kerk het nou finaal gesplit in totaal 2 dele. Voorheen was dit maar net 'n konservatiewe groep GAFCON en dan 'n liberale groep, maar nou is daardie breek totaal finaal. Agter kykers, bestudeer die Bybel, bestudeer die woord, mag ek trou bly aan die woord en nie met 'n liberale wêreldse stroom weggevoer word nie. Mag die Here met u wees. Ons sien u volgende week weer.